APA Chelsea Lumajong si Sipen Pirangke Mai Kang Nipon Lason si kedamtang preni Paitrok Siarni Amlapati Committee Hall along All Party Hills Leader Conference mati Thiekpen APA Chelsea Lumajong si Sia Ropen PMAYG Hemso Lama Puthak Pirangke Mai Kang Nipon Sonsi ada porphai kep malompen APA Chelsea Lumajong si Sia Ropen lembang phubang phiatumpen maing nipon si puthot Pirangke Mai padoponlo Pirangke Mai ke pado ponang kok alam theke lapuhenlo Lumajong Block Manjapen Lumajong Ahawar Aparman PMAYG Hemso Pachikim Japhan beneficiary atumaphan Tangka Thapsi Hemkim Pon Bomlo Bontame beneficiary atumalong pen Tangka Suri Phopho ke en alam ki ta Klang Tuhamlo Lasi lahai atumaphan Arona Tengpen Kangsai Pon Japhan Pon Bomlo Pusi APA Chelsea Lumajong si Siamai Phu Rajan Timung Jepon Si koma bang phubang phisi tangka ke endun ma rabjin pen amen pangdak bo puta timung asang ho pen ning Jepon thu So mai long APA Chelsea di fuele amai phu diuri teron Anthony timung pen chenglok ong dung klembang phubang phiatum ta chetong dun thu De Pirangke Mai long kaning Jepon alam thepen le arju pon sinang Isi ini nang itum reporter atau mathengno kaningji kangtung lahelo jasemet nilitum arjulong lo lapen heglong lo lapen ang cethan lo radatu non jasemet blok along la hemsu kikim bom akam pen kedamtang am kikim tangatum kaduk tawe alam thini ni tumaphan rong asor tum kip khowek kacetong wek labang su nanga cethan alam si pini nang tum reporter sa tengno karbiang long angkang biarana phan itu ke pacini mate dak lumbajong ablog atom phan itu nang itum Pirangke hoye hin pen itu ke pacini kang tum la hello Lanon ai waya hemsu alis nangkele tang an la bangke ni to arideng hum ko al nangkele ma la kaddu ko beni to video phane tom hang beni tom longko la pen la beneficiary tum amen ke do an a hem ki kimpen chenglo kaduk tawya bangke lake supervise ke lake komane party komane BJP workers komane po bangani ni tum kroi krik lapen nili tum non lumbajong hoy dak APSLC CC committee hoy hinten nili tum instruction pilo je lake palang bonjia phang Komane a beneficiary a hemalong bangke road hidi wet pen nujo ke patang net lason alam thinan jekhan do komane bang ko bangke nilino ma amen jong untung dela arle ke the tu beneficiary inu dalong pen suri phopho ka cho endun lahai alam nang klang lo Pemane abang ko bangke job card nang pilut po nang jite la ana hajar nang pinang ji po alam nang klang bom lo la si details nili tum non la hay kalek bom lo la pen non jasemet nang litu media theng no tamit tum ning ji lo prap jin pen la son abang khu bang khiapan beneficiary tum long pen ka chohang ko lapen kacuen dum doko lapen dowek lo lapen amena nili no ma pangdak intung kedelo sata nili tum prap jin pe la sona bang ku bang kiphan itum kes ki piji phan itum ready lo lapen block atam am supervise dun ji ke lake video tum lapen JE tum si alang li tum si klempon nanji
Komane BJP along Klembang tu. Komane BJP along Klembang kisi lahai kelang dun cari artu gedu ko bangken ini tung kroi krik. Apen lah bangken itu tarli vekji. Ahem labang so ahem so ke patang je pan ko ana emom sedang kelema. Lalu lake hem so de lapo kalilo. Non las blok pen gede pon ma department atung ring hubda pun po aring langlong de ko bil terut ya. Aring ke nang lepo a poisa chodet la son dopik. Non tu di samana tame nili amen tapu intung o edelo satame nang itu media hoi pen sini itu dam rapet pen lahai ke taklang dam ni pan sini ning ha halada aring otong pen komasi laki hutma komasi laki klemma halabang suabang komen ni hada se peklang pen laki prabjin me laki klem pangceng lasi non blok pen ke tangte son am ba PhD department atung di Jal Jeevan Mission di itum thanglong lo Jal Jeevan Mission arni sini tu bang thanglo ningkani si bagdolo sara pipe ke akhali a pipe tala ke inghan na pipe pu si pitikan lon ke bang na salam tu thede pu Jal Jeevan Mission na scheme lahai tami lang rong asor tum jun long wang we lumba jong ke lang kostopik non pini itum thanglong lo beceng lo lang tu lang sini na angke lang tu lang pulo te kopi lo ni thanwe athi ke di jongho do ji hada jongho tu mana pati ji aso jai ala si somar han lang tang li ko lang ni dala si jun lang na paso se la pok kang ko pok su ko pok dam ko la puson sai di la si dopik la son towar ni lipik lang bom lo towar na me Parni siada ni lisia towar peklang lo. Uthodar ni bang ke koroi roi pen kadu ko belang tum arlong nang thok koroi parai lo kadu pakoi papri paprai. Tano narwi nanjang lo adrem na velo ya ta velo no chingche bra bok velo. Tamane la an kesa oe ke claim ke dam dame la pen alang litum la puson sila non ke cari bom council ke cari bom atu la puson si rada pan chong thui dapat coba katu kami lepasan si lembo malang itu lasi nilitum lumbajong konstitusi komiti hoye hinter ini nalitum herakte yang lo dapat cini pun kala halo job le cuma thada itu labangke tum cerok tok pen itu langdun pen ilitum ahok pen roma sortum kilong media pansi tum pen ponako la pen rui thule tholo nilitum la Aiwa ya hem along pen suri honan pinangji puatu mapanke nilitum non prabjin pen in details komat arite ngelong pen suri poke enma hala so video hala so bang kusi nang itu bang no lamning jepo komat bang kusi ke enma nilitum cini lada lumbajong along pen dami inu tedu memuni parti diklaim memuni itu lahai tu mamen non nang klan bom lo pela ke prabjin ben itu amen na itu pandak konko pen hala so hu bange a video sedang ini tu nang itu pen reporter do pen itu kaduk we rat atheng no ke paklan ko di pasi itu chuning report ko pen rat atum chimi ni je beneficiary tu kitang bet nang dia have tang ke hala sodim rod hong pli di pininge din ke hong ni met ko ita suri ke thoma din ke undhoroso baksi le chot ko la puyong si inhanun et lo ko ke la helo na to man ke tining di bang kasi job e chuma thas tami la bangke ditu la bangke lang cari din ke Difu Birla Social Welfare Whole Along Meeting on Child Protection Issue and Laws with Media Person of Difu Amai Kepaman Pon
Lason si preni pioneer kebani Dipu Birla along social welfare whole along child protection issue and laws with media personnel amai kapaman pon. Laso putha kacing kikacing wai padu ponsi. Child protection mati usumara tumapan kerai komtek ji alama puthak lapen. Kenang sot naike soarlo tumapan kapacere toy lapen. Akimi penakhe nu lahaya puthak kapacini akenang sot lapen. Kido kedam sitami kacere akenang sot putabang suamai long than pon. Tangti phirangke thengnu kapacini pon alam thepende nonang ton pen arju pon sinang. Juvenile Justice Board long as a members nili kam claim dum plus nili law practicing advocate nili that carbon judicial court long law practice kom pini ladak DCPU kene office pen child protection of buthagi sia amai dolo ladak nili kan as a resource person nili khana ke ha child protection law salam ke nije panch develop with media interaction and only salam sekini thano je child protection India did long into legislation ko epi child protection upon ampen ko EPC laki litu monta theglong bom ma pin siklang bom ma pin litu cherok top ni inoda juvenile panjuli police tunane check kote koso si litu mane eklan ni malaya ain no top kango to lahas media ko te ta dumanta juning bilo je lahaya hi noil tunta langchari tunai je laha police atum mame panata ki jumo ana jodi pupnia offense claim alam pen jodi nane check kote konasi ki bima koson si bima apen koloso porlo si pon lahaya hamu bang jini kenang sot eno la solam si nili pini keninjelo media kote tum thengota je India long tum Juvenile Justice Act do Juvenile Justice Act sees of kene ainda phanta lasi govern gi kurilo je koson si nuro so lason aphan jodi kopni kam ekle me chok chiba pini offense ekle me chok chi lason along kene check kute koson si kosona ain kosona system me sikdam ni mal hai kene do kiputang dola bhadaksi nelo ilitum lahai chini te me kenang sot apen cherok tawni apen nili media kote thana print media thmanda nili kene chuning rilo je la children protection of that pine articles amokata ilitum newspaper long kha banjai apen ilitum so that mane osomar jo parents tumta cherok tawni doan ilitum sob chini ni la solam si ala solam buthak si ni pini lam ni je silam ne chini to na sana court si chera bango la ikram la karbi ni dan ke lam kudam de lohi tu karbi ngom ga na ta chulan rem la somar en kenalo ta ke ngom tum na pa chunche chulan rem pa ke ne dinan se nge ba ngom afai de bisa ni su ko ke no this is a court kom se la ngom na court kun yang sai कि पहले मतलब la law and order मतलब police kan yang sai kami bida ke person ke bat मतलब masalah itu kan ada nili code long chera block si nili code against ba code favor learning ji bola ma bhi hai stan nili ke thek long ne experience aten ke je la osmar ata ki jum phan cholang re phan jinigar osmar ata ki jum phan kri hai bangke Pokso Act long situri angke laphan ke Pokso aina tengke special court ta ke bonai do special court Pokso special court situ ladak itum dilitum karbingong ta do difulong situ Pokso and special court do mala ke fast track ta system se suli court ke eno baki ke la police atum mane la investigation long kisma la khan aport nangche ta hai sitame akis mokha ke property suli bom sidili thekno angke baki lasona akis mukha ilitum mane along rilong nang bat bom la bangke hino pikalam lo nilita pulula ke hino pikalam mo apen aprang lason theklong lela non kwan si lasona akis mukha theklong most probably ke blame ni athai ke dupiklo kene other media sta hailo ba copy ya karon pene lason dulo sedame hino olo laso atomong ke jape litum aprang ilituma along rilong ke haila mabila non afiong jum mane afiong plan ong lo sidame rest assured that Pokso court ka kamiklen ke mesen
बाकी के इन्वेस्टिगेशन अलिंग लोला कोसन सी इन्वेस्टिगेशन प्राप्त कांगलेन मला सोलिंग सितामे केस मोहा के टाइमली के नहीं बोलो सेटल बोलो केस Yes, sir. After the years, 1 year, kali alam ke lason jata ke jum atum biara se nem ka jum alam ke ata jum lu biya ke mo jodi kechok chi dukok lo hai la ke apia ko responsible tulo la ala apia ko tum chelang dun ni la sitame laso pot bang mo ala tum 18 years alu so 18 years ba so bang 21 years and bikul te la ke ala tum kene ko la tum jodi chekak dak mane chekak mane aku ala no chitia se doge din tum la ke la ko बाकी के रेस्पॉन्सिबिलिटी के लगे कोमा से आलेंगे थे मारा तुम आपकी पोक रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे हो जाना child protection of victory awareness program is like record globally. আমাৰ এইটো মই চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ ইনষ্টিটিউচনেল কেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচত কৰি আছোঁ কাৰ্বি আংলং মোৰ জইন কৰা বেছি দিন হোৱা নাই 2 মাহ হৈছে আৰু ইয়াতে আমি এৱেৰনেছ কৰিবলৈ আমাক ষ্টেটৰ পৰা আমাক হেৰি কৰিছে যে ডাইৰেকশ্যন দিছে আমি এৱেৰনেছ কৰিব লাগে মিডিয়া পাৰ্চনৰ লগত চ' আজি ফাৰ্ষ্ট আমি মানে এৱেৰনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত গোটেই মিডিয়াখিনিৰ লগত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেকেন্ডলি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ যিমান কৰ্নাৰ্ছ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত চ' গোটেই কৰ্নাৰ্ছখিনিত আমি এৱেৰনেছ পাতিব চেষ্টা কৰি আছোঁ ব্লক লেভেল ভিলেজ লেভেল যিমানখিনি পাৰোঁ চাইল্ড লেবাৰ এৱেৰনেছ চাইল্ড মেৰেজ এৱেৰনেছ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইছ্যুজখিনিৰ ওপৰত আৰু চাইল্ড ৰাইটছৰ ওপৰত আমি গোটেই এৱেৰনেছখিনি পাতিম তাৰ লগত ইনক্লুড থাকিব আমাৰ যদি পচিবল হয় আমি হোৰ্ডিংছ ইনষ্টল কৰা ষ্ট্ৰীট প্লে কৰা তাৰপিছত আছে আমাৰ ৰেলী কৰা চাইকেল ৰেলী হওক বাইক ৰেলী হওক তেনেকুৱা যিমানখিনি আছে বহুতখিনি আমাৰ এৱেৰনেছৰ এৱেৰনেছ আমি যিমানখিনি আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ আছে মানে যাতে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন এৱেৰনেছখিনি আমি যিমানখিনিলৈকে দিব পাৰোঁ আপ টু যিমান লেভেল যাব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰতে কৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটোৱে বিশেষকৈ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন এৱেৰনেছৰ কথাখিনি এইটোখিনিয়ে ক'ম কি বাঢ়িছে চৰি এতিয়া যিমানখিনি এতিয়া মইতো ক'লোৱে মই নতুন হয় ইয়াতে তো মই যিমানখিনি ইয়াতে বুজি পাইছোঁ ইয়াতে থকা পৰা এইটো বুজি পাইছোঁ মষ্ট অফ দি মানে পিপল মানে কি হৈছে মানুহবিলাকে বাচ্ছা এনেকুৱা হৈছে ইয়াতে যিমানখিনি পাইছোঁ একদম সৰু মানুহখিনি আৰু প'ৰ পিপলবিলাকে কি কৰে মানুহ নিজৰ চলিবৰ কাৰণে পইচা পাতি অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বেলেগৰ ঘৰত দি দিয়ে 1 নম্বৰ কথা কাৰণ তেওঁলোকৰ 3-4টা বাচ্ছা থাকেই অলৰেডি চ' 3-4টা বাচ্ছা থকাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেইখিনি নিজৰ ফেমিলি হওক কেতিয়াবা এনেকুৱা আমি কেছ পাইছোঁ দেউতাক ক'ৰবাত গুচি গৈছে মাকে অকলে চম্ভালিব লগা হৈছে বাচ্ছাকেইটা চ' কি কৰে বেলেগ মানুহৰ ঘৰত দি দিয়ে বেলেগ মানুহৰ ঘৰত দি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে ভাবে বাচ্ছাটো এনেকুৱা কৰি যে পঢ়াম আমি ভালকৈ পঢ়ামো আমাৰ ঘৰত থাকিব তো দেউতাক মাক নিশ্চিন্ত হৈ পেলাই থাকিব দিয়ে কিন্তু এতিয়া ইনচিডেণ্ট লাষ্ট আপোনালোকেও এটা কেছ পাইছে বাট ছোৱালী এগৰাকী ৰেপুটেড মানুহ এজনী ৰেপ কৰিছে নহয় জানো কিন্তু তাইৰ লগত অলৰেডি হৈ আছিলে তাই সেই ট্ৰমাটোৰ পৰা গৈ আছে কিন্তু এনেকুৱা হৈছে আৰু যিমানখিনি ইনচিডেণ্ট পাওঁ সেনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে মই গোটেইখিনি কথা নকওঁ কিছুমান মানুহে সঁচাকৈ পঢ়াইছে ধুনীয়াকৈ পঢ়াইছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী চাই ট্ৰিট কৰিছে এই কিছুমান লেক অফ মানে নলেজ বুলিয়ে ক'ম এই ৰেপ হোৱাৰ কথাবিলাক লেক অফ নলেজ বিশেষকৈ পেৰেণ্টছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দি দিছে কোনোবাই যদি কৈছে তোৰ বাচ্ছাটো মই ৰাখিম দে বেলেগ ঘৰ মানুহত দি দিম দে বিশ্বাস কৰিছে গুচি গৈছে লেক অফ নলেজ লেক অফ এডুকেশ্যন পভাৰ্টি এইবিলাকেই মূল কাৰণ যিকোনো মানে কেছ ৰিলেটেড বাচ্ছাৰ লগতে হওক বা আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগতে হওক এই মেইন কেছবিলাক হৈছে পভাৰ্টি লেক অফ নলেজ লেক অফ এডুকেশ্যন মই সিমানখিনিয়ে ক'ম Soalnya tuh pan rai kom pinang ji putak perang kemai kang nipon. Lason si pria ciklo ni pioneer kebani soalnya songa tum cingrum petpen perang kemai kepapon. Lason si bangso perang kemai long kacetong dun KAWJF, KNCA, Rasinja Song, Karbi Anglong Mahila Samiti, KLA, BJP Women Wings Forum, Karbi Anglong Mahila Congress, lapen kaprek soalnya songa tum cetong dun. Tangti perang kiamai long kaning je pon alang nitu malam tepen le nonang ton pen arju pon senang.
si kadu ve pansame media bitung dumhan akeru paper peglo pini ni tum tong sekot pen labang so amai mate la so discussion program on itum thanang ko kalam thekela pohelo non hejong same iruyang bong cheklo jonang bong si itum sorlo akisung bang aphai nang ke bat pe ka joini sini itum pini bangke sorlo ham phangasong doan lapen political party sorlo ahin pen mate women's wing ahin doan pen same hang pon lo la sike hang pon ateng pen ke kado be tong et lo ladak bangke nanga chetong onde bangke pen cholo PHLC tum bang chetong ne dalo alang tum ko pe kisung gatura pen lo ne stame kado be tum da et lo da KNC tum tame dolo president secretary pen chenglo a team la pen BJP Mahila Morcha pen same dolo la pen Congress Mahila Congress pen same dolo la pen organization so lo song pen same rasinja song la pen ke serdi hun ser pendeng la pen la medamai la pen Mahila Somiti la pen ke dolo ma KNC tum dolo la pen aipua tum dado pen party hin pen bangke do erlo kawe bangke is ke hang pola teng pen ke son velo kawe PHLC tum bang ave darlo nasi prang dolang haso por hon party tong i pansin tum bor ipon lo nasi pinia bangke ni tum sorlo aisu kisung bangke kacolang rem pen kapithi la pen osomar to phan chai labor hin pen osomar hem to bi pon po areng kapaso pen konane ere pen murder death la hai akes dopik ani silong sia ghomta sinang bat bom hala so isu long bang kumane hang phang song klem bong bong kumane asoro song tum klem bong bong la song si do o same non bang ke la hai isu bang ke ni tum sorlo chingrum pet si non bang ke la hai bang chi song ponji la pen kupia ka chi song si tum chi song pon naing ma la pen kupia bang si tum sai deng naing bang pini ni tum la bang so ka ching vai apa program bang deng kon lo la si non itu malong do we president da do et lam the sab president dum antame nije ponji hala bang li tum arju ponna to la se choro iglo nang li tum aphan kado ko be media person do an aphan tame la pen pini la so kaching vai long a discussion long crime against women and child labor ko la so puthak la so initiate women forum atum hans tame choro la pen da ka chetong kado ko be song do an political party women wing do an atum hans tame choro lo la solam nilitum adiding pik lo ke matha la pending ke ha jalada penang an issues do eja common issues aputha ka bangke sorlo asong do an lemrap pette ko la so ning khang ke adiding pik la si chuhet la sorina rong pipia ke so sitame nili dumta dolo hasut ke dora pason si dolo si hala so hut pen tame si ning arlo pen ning ipung la pen si kachito thek nangji po hala so ke matha lahai hui pen sta mene tum mathalo chibirta pen pini laso kichun pon thek la bangke isi sorlo ka chesonga pan isi ke mesena thek kusini tum chemathalo la pen ladak non thek long lo je karbiang long aprang ili tum kapre ka state kapre ka det alam se chethan sta nona bangke jase met karbiang long masi violence against women sorlo pan aniwang ke chok ke theng ke pathi ka cholang rem laso bangke lit parlo extreme level si dam juilo laso posi nona bangke litum sorlo pinidak litum penangan kachingwai jujela chingwai non chingwai thola si penangan a points apthak ni litum isi common consensus a points amukha bangke mo ansu sakona lituman pachini thupo si pinia bangela henlo je karbiang long adang pi ladak song doan party doan lapente society mad hamphang along sitame penangan ilitum isi bangke awareness ka chipineng ta kenang sop alertness ke doneng ta kenang sop lapen ladaka bangke sorlo tum si kachere chotnang ji la sonalam ta kali je pini sopin so tum si la haya crime bangke jase mera bangke ke claim si theklo la se hala haya crime ke paklem klede je phan pulutang te ladak arpu ladak anutin ame responsible lo dagalitum komane sorlo so tum si sorlo akisung puthak ningji chotnang ji la kali la tame sorlo ki sungmane kupilo society along isi abema rason si dokok lo la so posi la hai hui jong si pawenang ji pulutang te ilitum ladak jasmet law and order hin penstame district administration hin pensame la so bang jasmet a cooperation bang donang ji criminal aphan prabjin pen ke nep la pen punishment thi he ka por pensame la so punishment ki pi nang ji aphan sini litum demand ponji athe theglong lo penana case bangke criminal atum jokpong ajoine chiklo jon thom pen te ki joklo po ajoine pen lahai encourage kelong sitame doko
laso posi laso fast track court along prabjin pen insai si criminal apan make si sodak punishment last time donangji la pen ilitum wrong rup ajo si tame laso ka chelang thekji apan bangke haladak ilitum wrong protang te dak wrong asar doji wrong basapi doji la sahala hai hoi methang arong along same laso si awareness yuda tum han same pinsol laso pan me si awareness ilitum chipi ponangpo je lasom otang no kam le chuklem lo tang te sodak pen laso kang sai do kokji pol hai hue alam the same ilitum chipi ponangpo la pen jasemet non penang am isia bangke jong silang dam et lo tang te non la hai crime nang ke bat laso crime nang ke bat along langdam pol tang te hina bangke la hai jaga bangke phone misuse pen same jaga ke do kok lo lalo la pen eso na bangke poverty kidu ka joine pen kiculong le joine pen pinia bangke penang an ili tumak somar same ka heno son do kok lo pen arjan lang no son sitame ke klang bang do kok lo asil hai hui arot cost do silang dam botang te dake poverty is the main cause di laso kisung a joine pensi kidu ka joine pensi pini bhara hem kido somar same odlang no ka chukle malam he klang pini ke viral video histam ke klang lahai konat lo ইয়ার গুরিতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়ার আমার মেইন কষ্ট হৈছে এটা দুখীয়া হওয়ার কারণে আর্থিক অনাটনের কারণে আজি বিশেষকৈ alam thi samya ripon long la pen organization manager tong don do an tum sorlo amai phi tum ben samya ripon long lo je pini ni tum la karbeng long human justice forum hoi pen organize si la bang so sorlo ka ching room sorlo kisung along che dan ra pen nang che song ra pet nang asiang tong pi ra pen nang pu mai ni tum la bang so ka ching sai mai long ka ching vai mai long tum pini padu pon pat bang ke ju jelang tapi na an ke ni tum long lo la pen ko song si tum karbiang long long la hai asai lang no atomon lang no ot lang no abang ka pavir pon pamit hagi phan bang ke ni tum ching vai pon bom lo la pen e prang same no na bang ke tum sorlo thur pak sinon bang che song pon po dak ke ni tum ke party alam chipu pe lo song alam chipu pe lo ko mane ko pini alam ni tum chipu pe lo non ke chok che bang pho phan pute non ni tum ke political pe non organization pe non isia ken kam nang hir si tum non che song wanang ko la se karbiang long rat phani tum pugi bang ke ko mane rong asar ko mane akiase ko mane sorlo song hala nang ni lo khai long ri ka chipa mesen dia long bang ke itum non ke thur pak si non ke claim nang ji pipolo pulote itum crime ke bat bom lo sorlo tum hana crime bat bom pulote itum khai ke kaching thur ka li ke chanji ka li ki vir to bar se dam bom lo la so posi ni tum sorlo ke pini ke sop sentiment ang se ni tum ning duk pi public atum ko pen tok bom ko pisi sorlo so tum an ke rap an social viral la or lang nol hai do clip ko so ni tum pupo ko ana ba ni tum pudun po bang ko an ba ni tum memorandum pi po bang ko an ba ni tum chisongon po kumane pini konania song chisong wong wong kumane pini bang ke kumane memorandum pi wong wong baki tum ye ke langkang nek dun choy la son sai de la se amut lam sino etinge pulo ka do obin tum sorlo song nang ke barlo la se karbiang long rata chiri chire non chire re pote dagai tu di meklong lang lelo muni lang lelo ni tum ke non bang ke la sini tum district administration apen law and order phan samene tum channel pini ka do ve che song hoi ba se ka che tong hoi sorlo men ma sinang tu han pulo nang le tum mo heta no tin same a comment mate a message alam the bang nang le tum han pu pon lo law and order tum akang sai bang prap nang ji district administration pen alang tum ja kong charge nang ji Karbiang Long Autonomous Council pini BJP ta hai pina pe Congress ta mai pina DKP chasi thai XYZ party nang le ta hai sa party pulang ri sorlo phanake rai kom mang nang le tum pini pina penang bong nang le tum so dak aror pangchong no Karbiang Long Autonomous Council non do bom pen atum sarkar pen ta melo so dak aron pangchong ra sorlo ke roi kom abang nang le tum pinot pivek nang pola ke pini pena bang bang kali pote pini kini tuma sota pupon pena benang tuma sosi phoji pini kinang li hema sorsi kisung phoji pena penang li hema sorsi sung phoji hala suang deng nang kili pan der delo asi ni betom kadu ko bi pen si pini ke sorlo song do an all political party women aving pen do an pen sinang li tuman chuning ri lo nang li tum prabjin pen step and non la so step ke na long si Karbiang Long sorlo rata nang li tum long doji la sini tum la an ang deng ni tum mga pini mga chingrum nang kok lo la sila bang so a platform na sini tum kadu ka beta so lo so akisung an ke tum chisong pon pu pasina ni tum channel pe ni tum ben pang dak pon lo আজি কিন্তু ধ্বংস মুখলৈ আজি ঠেলি দিছে
গতিকে ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত মই এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান যিটো চৰকাৰৰ এটা পলিচি থাকিব লাগিব যে কেনেকৈ নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰিব, কেনেকৈ মহিলাসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব লাগিব, এই কথাটো তেওঁলোকে দকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়, ৰমৰমীয়া ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে আজি নতুন প্ৰজন্ম কিন্তু ধ্বংসমুখলৈ আজি কিন্তু গতি কৰিছে। গতিকে এইবিলাক যিটো মেইন ফেক্টৰ আমাৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ যে ইয়াত বৃদ্ধি হৈ আছে, ড্ৰাগছ, মদ, ভাং আদিকে কৰি, আৰু ইয়াত পৰ্ণ যিবিলাক ছবি আছে এইবিলাক চব তেওঁলোকে বেন কৰিব লাগে আৰু য'ত মানে ক্ৰিমিনেলবিলাকক অতি সোনকালে ধৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে। আৰু তাৰ লগতে এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো চাইল্ড লেবাৰ কথা আহিছে, আজি কাৰ্বি আংলঙত বহুত দুখীয়া মানুহ হোৱাৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি দুখীয়া পৰিয়ালে লোকৰ ঘৰত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক তাত কামৰ বিনিময়ত পঢ়িবলৈ দিয়ে। গতিকে ইয়াৰ কিবা লাচপ উঠা বাংকে লিতুম ঠেকলং ডাঙৰ আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ। আজি সুমিলা ৰংহাংপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কাৰ্বি আংলঙত সুমিলা ৰংহাংপিৰ পিছত বহুত ঘটনা ঘটিছে। চৰিহজানত ঘটিছে, আজি ফুলনিত ঘটিছে, যিটো নেকি তাত 13 বছৰীয়া ছোৱালী গৰ্ভৱতী হ'বলগীয়া হ'ল। এইটো কাৰ দুখত? সেই মালিকৰ কামনাৰ বলি হৈ আজি কিন্তু দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী আজি এই ধৰণৰ বিপদ তেওঁ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। লাচি লাহাই হুয়া পুঠাক জংচি ইলিতুম পাবি দেৰ নাংজি বুলতাংতে লাদাক বাংকে নিলিতুম চিংবাই বমলো স্তামে ঝাক কিরিবাং দেং লেলে লাহে স্তামে ইসা রুলস munir ahem osomar ki bidun la pen bihe ko somar ki padudun lahai hu ya tuman stame isi identification ba kenang so konada osoma la so details address la so bang donang ji la pen hala ko masika chupi pon ma hala tum stame la so responsibility bang ke deng nang ji non ason phulonia case jate dunorai kiba punorai jate honggote do no hoy la si hala hoy jong si pawi nang ji pulutang te lahai hu ya puthak kacubia tum tame pinso arlo sus tame la so elar dang po ame thanga hema so son si chitri dang po la pen la phan akile ke toy parta chokche alang phan mesen men ke chu ke do la pen lo pacharli bangsa war size tame pipo nang ji la hen lo la pen aru ki choke theng alam okol aji sexual violence etu hoy ase etu noy aji physical assault aji dogmokan nisina jitu joghoy no kand ehal dompotie 7 বছৰীয়া লৰাক এনেকৈ পিটন দিছে গোটেই গাত মানে একদম সুবলৈ জায়গা নাই লাতা পিনি কাৰ্বি আংলং সিমানলো কমাৰলো পিনি মেথা খাই হি জানাংব লাসি লাহাই হই জিতু মৰেল কাৰাপ লাসো পুঠাকে লিতুম টেং বেগনা ককজি লাসো ke tengji afan pultan te litum mangke laso awareness lasin litum chingwai lo je arong tin awar tin stame lahai hoi crime puthak ke khangji phat si awareness so campaign donang po la pen sor lo puthak da semet kilang rem la pen ke pathi hala so kalprit tuman samit so dak pen la so kang sai bang donang ji la pen prabji nang ji kali pultan te non penaan a loopholes do আজি আইনতো বহুতখিনি loopholes আছে যাৰ কাৰণে অপৰাধী বুলি জানিও 3 মাহৰ পিছত তেওঁ কিন্তু বিনা দ্বিধাই ঘূৰি ফুৰে গতিকে এইবিলাক নেলাগে আৰু যদি অপৰাধী বুলি চিহ্নিত হৈছে কনভিক্ট হৈছে সেই ব্যক্তিজনক কিন্তু উচিত শাস্তি এটো দিব লাগিব আমি এটো আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি দাবী জনাইছো আৰু ইয়াত যেটো ৰিনা ৰংপিপিৰ ঘটনাটো আজি 3 জনক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিন্তু সেই কেছটো কিমান পৰ্যায়লৈকে কি আগবাঢ়িছে অকল এইটো কেছ বুলি নহয় যিমান যি অপৰাধ যিমান মানে কেছ আছে সেই কেছবিলাকৰ আপডেট কিন্তু পাব্লিকলি এটো জনাব লাগিব অমুক কেছটো বৰ্তমান এই কেছ ষ্টেটাছটো এইটো পৰ্যায়ত আছে আৰু এটা মানে কেছটো ফাইনেল ষ্টেজত আছে এই সকলোবিলাক আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমাৰ পাব্লিকলি এটো জনাব লাগিব আৰু যদি কনভিক্ট হৈছে তেও মানে হুনকালে শাস্তি বিহাটো আমি বিচাৰিছো লাসি লালো পেন কাপৰে তুমস্তা মেডলা নতুন আমি পাঠানিলো না আমি অনুৰোধ কৰিম প্ৰশাসনক আৰু যে যিবিলাক তেওঁলোকে মানে ঢিলা দি আছে কেছবোৰ সেইবিলাক যাতে প্ৰম একশ্যন হয় তাৎক্ষণিক যাতে পদক্ষেপ তেওঁলোকে লয়
যদি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনকো আমি তেতিয়া কণ্ডেম কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আমি কিবা নহয় আমি ৰাজহুৱাভাৱে এটা ক'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কেছত ঢিলামি দি আছে আজি ৰীণাৰ টিপিৰ ক্ষেত্ৰতো এজনটো পলাই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু টকোবাৰীৰ কেছ আৰু এনেকুৱা আৰু যিটো ছুচাইড কেছ বুলি কিবা থানাৰ ওচৰত যিটো এটা ঘটনা ঘটিল তেনেকুৱাকো এইটো ছুচাইড হয় নে নহয় তাকো কিন্তু পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট দিব লাগে আৰু আমি যিটো দেখিছোঁ মানে যিটো ফটো হেৰিৰ যোগেদি আমি দেখিছোঁ তাত কিন্তু এইটো ছুচাইড যেন নালাগে কিবা এটা নিশ্চয় ঘটিছে তাৰ মানে কিবা ঘটিহে এই ঘটনাটো হৈছে ছুচাইড ৰূপ দিছে আৰু যদি সঁচাকৈ ছুচাইড হৈছে কিন্তু কি সন্দৰ্ভত তেওঁ ছুচাইড হ'বলৈ পালে এইটোও কিন্তু আমি মানে সকলো কেছ সামৰি মানে যিমান মহিলাৰ ওপৰত যিবিলাক অন্যায় অত্যাচাৰ যিবিলাক কিবা বলাৎকাৰ আৰু মাৰ্ডাৰ এইবিলাক হৈছে এই কেছবিলাকৰ ওপৰত আমি যুটীয়াভাৱে আগন্তুক দিনত আমি যুটীয়াভাৱে কাম কাজ কৰি যাম বুলি আজিৰ আলোচনাত আমি এইখিনি সন্মতি হৈছোঁ আৰু ইয়াত কোনো দল সংগঠন বুলি নহয় আৰু আছে প্ৰত্যেক দলৰে আছে সংগঠন আছে কিন্তু আমি সকলো কমন ইছ্যু হিচাপে যিবিলাক আমি চিহ্নিত কৰিম সেইবিলাক আমি সকলো ফাইট কৰি যাম Today, all the women organizations in Karbi Anglong, political organizations as well as all the social organizations, all of us have gathered here today to stand for women in general in Karbi Anglong. So it is our humble request also from this platform that it's not the only organizations or someone who is working for an organization is responsible for the problems in a society. From this platform, I would like to request every women in Karbi Anglong to come forward and stand up for themselves so that we can pressurize the government, we can pressurize the law and order and pressurize the district administration to take steps for all the crimes and injustice that has been done against women. Instances are a lot, like how she told us, so many instances that have come, but law and order has failed us every time. A social organization can go to a certain extent to pressurize the government or pressurize the law or take action, but at the end of the day it's the law and order who needs to take the action. But the law and order has failed completely in almost all of the cases in Karbi Anglong, or even if they have done something about it, we are not aware of it. So from this platform, I would also like to tell the law and order, be it the SP or the additional SP or whoever is in charge of law and order out here in Karbi Anglong, that if such cases do happen, please make sure that whatever the proceeding of the case is, whichever situation the case has reached, the public should be aware of it. Public is not aware of any such cases, any proceedings of the cases. We are not aware if all the culprits who we say that are the culprits are the actual culprits or not. Like the case of the suicide case that was mentioned. How come a postmortem report has taken so long? As far as my knowledge is, a postmortem report should be out within 12 to 24 hours maximum. But this is more than a week now, almost a week. How come it's taking so long? So there is a delay in everything that is happening, be it the medical department, be it the law department, be it the government. In every field we are failing our women in our society, basically. Crimes, yes, crimes are happening in every field, but then women in particular are being subject to so much of crime this past few months that it has become a very disturbing fact. Before, we used to hear things that happened outside the state. In Assam itself, the amount of crime that has happened, right from a son raping a mother and killing the mother, till a few months old baby being raped, or a few years old girl being raped,
where is the society leading? And until and unless law and order and the government and the administration don't come together, this is not going to stop. And justice is not going to come until and unless we raise our voice. So from this platform, my humble request to every woman in Karbi Anglong is, please come forward. You don't need to be a part of a organization, you don't need to be a part of a political party. Just come forward and stand with us to fight against this injustice, because at the rate the crime is happening, it's not very far that someday we will have to say that this has happened in my house itself, because every one of us have daughters in our house, every one of us, we have sisters, we have mothers in our house. So until and unless we stand up for each other, there is no one else to stand up for us. First we need to stand up for ourselves, and that is when the rest of the things will follow. So with this, I would like to thank this this gathering today, that we all came forward without having any prejudice about each other. Every political party, every organization, we stood up as women today, proving that yes, as women we are together. It's not about politics, it's not about any other agenda, it's just about our security and our life here on that we need. So it is our right that we stand up for each other, we stand up for ourselves, and the government will have to listen to us. The law and order will have to listen to us, or else, yes, we will be bound to take steps which we are not supposed to, and we will not be left with any other option further on. So this is my my pledge to everybody, or my request to every person in the law and order and the government. Please take this in mind, and in coming future that this doesn't happen, and everybody lives a proper peaceful life in Karbi Anglong the way it used to be before. Thank you. Mainly itu women's crime, lapen child labor putak citong ilo. Singeli tum dak suarlo tum isiwet kati song lagi di tumhan suarlo tumhan kacene kacolo lapen belek usumar mana jubi pona sumar man kapasung kicok kiting mencing lo lasela sona kamang ke non krang kidam ji bang ke awedet nai akheba tak aklimang kadum da do itum ki japo nai tum dak itum cisong kono nang la lapen dak itum dak Karbi Anglong habarta ilong longi lason nang manbom lo lasin man medet nai lasi netum cingrum lo lapen suarlo tum det kali pinsu tum dak bancira punai itum suarlo kido kidam pencing lo kido kithat kicu mencing lo so pinsu tum manta nang cira punai netum suarlo det kali neli tum suarlo tum manta unan ke nang cira tum nai busneli tum pencing tuning ri lo lapen la suarlo pisung sedet ji iprang kidam lake non kibang dingola lasi suarlo aklimang kadunda sumusiret nai pusineli tundak sop arlo so tumanda net cingrum no lapen non kisumana kias pupon puki pulo lapen la sahe kias tame kilang cari pon pame nai lapen la hai kias tame non ini tum suarlo himben isi diman no lasi ahok kecuklem dat abang pupan seme inside pon wek nai me et mesen pen lapen prabjing pen inside pon et nai pusin eli tumin penta is di pin jingwai jingsai pon bom no lapen non kiduduna sumartum same along same kicok piking ka hudu da sona dulo lapen culang rem ta dulo lahai non iprang mang ke kabinet nai lasi majok le chubi pon same amithang asu son se chupathek nang po chupare nang po japo nang po ahem ham putunda lapen ape putuman ta tuning dike dalo kibi pon produksi di pon kibi dun jima same lang cari ad lebi dunai personally to minten kibalo lapen majok lebi pon same milit loma police arhin pen same baswarlin same kapacini donai atema moment men sundet bus ape putum jewang ne det kahit lupena joine tuar motor pen tangka poisa kabinet pen joine personally to minta pen hinta kacirat dunje kabori dunje personally tum dakilang cari dun pas kabori lo base kaduk wes same non iprang kidam ji baki bang jilang same pokret nai pusin edi tum minten dak ini la somai jingra wai pulom sisa tumhan pini nili tum dak Karbi Anglong along sorlo song doan nili tum kacingrum pen ison jerni apudak
arsik pen kacing mai ponji pula bangso kaceto kacetong long nang litum ge bang kon din bata merang tu han choro par long masih ningji pon oje din ga belo sita non malom karbiang long harlo ke bat pik bane child labor ta ho rape case ta ho murder ta ho bangso ke bat pik a puthak si ni litum penaan karbiang long harlo sarlo song du nasi Ladakh ini litum KNC that Women Justice Forum atum that Mohila Committee atum that like achesong unji hu situation kandidat kuni litum kadok be mat hasi pini la so puthak elitum amena la bangso karbiang long mate diku elitum adimalong ko son si chepang ke konjima la hoilong ilitum sarlo song hoi ben ko son si ilitum kachesong ima karjab jima ilitum also marphan ilitum mahemtu na phan ko son si ilitum mane kache protect kon misen pen mane ilitum society ilitum homa sa bangso paprang kon thekima la so kamat ha kon si pini ni ilitum la da kachetong la so kachetong long ni ilitum penaan kang penaan alam the le dam lo sami ki jod ang deng kalila la sini ilitum ke thek dam long abang ke la hello je lapen ke asam long isi langdam lo pulotang ten di eboy isi meeting ke attend dun long do la so meeting long bang asam ben ke bang tumsi reports ke pi je child school ka padun pen ki bipon child labor la bang so ola sam long ke ong nai pulotang te karbiang long se ek nombor ku si pu hada la sila support ko son si ke dolong po mala sini li mo sami pu karbiang long mate di pu long ini tum adon tin stame usumar ka chubi pon school ba chari pen punon ba bhara pen punon lason adon tin ta medu asini ligi pudam bangke komada hemsi kabe la bangse ili tum char ju nang kok ji ku anlo asi la so char le bar ki ong pik bua jo pen si ili tum chemat hadam me meje itum kar biang long ili tum kar bi homas kar bi society tum ke wan se ke pa prang dun ma ku bangke ili tum la dak pen si che thek dam long la se biti por hao biti bo chao kwa line pen jong si lang dam lo pulo tang te government ke la dak ke failar lo government atum ke thang na ta kar biang long akhan law and order punon ka biang government punon sor lo tum phan la bangso ke ber thip arni bang ke chene ke halo murder ke pathi la hoya long bang ke sor lo la hoya long bang ke mane government pe na bang ke thang na ta anu ame ke cha la so bang ni li tum thek dam long le thang na ta la dak initiative ke en pon ave thang na ta la dak ke claim pon la bang la hoya ve ke dam tang pinangan na case dulo ke claim pon ko mane phan ke claim ke ko mane hakene pe ko mane la son pon non an same justification justice ki people na bang ni tum thek dam long le la sikar biang long a law and order tuma bang ke mane ko pia pot si mane isi a case ningkan isi hini la bang huil ke dam tang case tamina antame justice ki people tum thek dam long le la hello la so posi pini ani litum dak la hoi murder tang ho la hoi crime ma bang ke kar biang long long non hang bat pik ason si litum thek dam long lo litum kar biang long asab obet adim dak jong si kapre ka dim long jong si mane ko sola pa pangbar dam lo pulo tang te litum ke achit sobet adim si non bang ke highest level si mane crime long bang ke kile dun la bangke litum ke therak me mila sila ta ka bangke karbiang long law and order ahin pen sitame penangan arsik pon jik pen si sor lo puthak la bangso crime ma puthak chai la puthak bangke teng pon pik deng pon nang ji pusini litum ahin pen same matha pono la pen ke penangan na bangke bahera pen ke ba arlo so mara tum jitu child labor le punon skuli dun pen punon ba rent house ke do puno daka charli pinang no somar atum pinang ke ka hengnu ritum che thek dam long pinan ke tras ke cho hor ki jun la hoi tum che thek dam long la si la so openly hor ke jor la hoi stameni litum pini thing mai pon la hoi stame bon pon nang ji pakong pon nang ji hor ke jor ta pusini litum ge matha pon do la pen penangan na bangke suarlo tumphan aja talong pusita me decision making along me member pon unang lang pusini litum hen pen ke mathada political la hinong kunon balwe no dara hinong kunon decision making polong bangke suarlo apai bangke kompik la bangso ke kom joine sipini aja da decision ta me suarlo tumahin pen ke endun thekede dengun thekede habide amasila dak a victim ke ani bang kai post ta me victim ke suarlo atu
lalu la se ke bang dia por hot la rain house ke du tum pujita me nilitum atopis ke bang lo decision an bang belang la si dipu long bang ke rain ke du pen school college ke dun dopik la se hala so arong along agambura la bangso moheta meneli prangjong ningje ponlo komada hemsi rain house ke duma komasi bangko an konada munit mane ke duma la bangso alam the bangke mane hala gambura ta chini nangji kusini li tom bangke matha damlo komada hemsi komada usmar ke duma amen mane aku apa ya men ang ton mane register hai ta bangso du pa me nei la pen ke isialang tum arul sibi nangji ja ajulo te chon phun konana tong ke damne thang chini ne la puson si dipo pir theke kasuli fere meme ajulo plote fere meme isia phai la tuma pha la son si nil tum pena tum bange ka chini dam do la sila holong se tame api apo tum phan samenil tuma hin pen birta message ki pikang tung ke la hello nang litum asomar jong chi konane la son ren ka padu pen college university ba school ka padu la son do prote api apo tum ta chelang dum chon nang ji chelang o nang ji la pen rong agambura atum dak min abang ke alang rideng alang lirong jong si la son ke do pulo tang ka alang litum ta conscious nai pusin litum ahin pen pini ka chingwai pon ta mit lang pon lo la si ke bang jilang apor hot ni litum ko antong chisong pon thek jine ni litum pini la dak chetong pet ka dok be ni litum ka chingwai jut pon pelang la si mo ajusi litum ka dok be mo kiri belong nang chidi dun puta hai la si ni hin pen pini la bangso press media lo la ansi la mingi cha ni litum party chipe la pen organization malake penangan dolo kacetong nilitum pasti pinyalam arsik chit pencingwai pon elo tepon sita nilitum nonta mane kacingwai nangi dola sita ami aji ইয়াত সমবেত যিমান ইয়াত মহিলা সংগঠন আছে সকলো মহিলা সংগঠনকে ইয়াত মেম্বাৰ সকল প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী আছে আমি কথা পাতিছো আলোচনা কৰিছো যে আজিকালি কাৰ্বি আংলঙত নাৰী নিৰ্যাতন বহুত বেছি হৈছে কি কাৰণে হৈছে কিয় হ'বলৈ পাইছে এই কথাবোৰ আমি আজি আলোচনা কৰিছো আৰু বলাৎকাৰ কিয় ইমান হৈ আছে যিমানেই আমি কৈছো যে যিমানেই আমি নালাগে বুলি কৈছো সিমানেই বেছি হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে ইয়াৰ আমি কি কৰিব পাৰো কেনেকা ধৰণৰ আমি আগবাঢ়ি গলে আমি এই সকলোবোৰ আমি ঠিক কৰিব পাৰো বা আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম এই কথাখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ আলোচনা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই সেই পৰ্যায়লৈ অহা নাই গতিকে আমি কি ডিচিশ্যন লৈছোঁ আমি কি শেষত আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেই সিদ্ধান্তটো আমি পিছত আপোনালোকক জনাম আৰু বিশেষকৈ প্ৰথমে মোৰ আগৰ যিসকলে ক'লে তেওঁলোকেও কৈছে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এই বিশেষকৈ ডিফুত যিসকল ভাড়া ঘৰত আছে যিসকল ছোৱালী ভাড়া ঘৰত আছে তেওঁলোকৰ পৰাই আমি বহুত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পাওঁ যে দেৰিকৈ ঘৰলৈ আহে বা ইফালে যায় সিফালে যায় বহুত বেয়া কাম কৰে এইবিলাক আমি ইনফৰমেশ্যনবিলাক পাই থাকোঁ কিন্তু কিয় এইটো হ'বলৈ পালে নে সেই যাৰ ঘৰত ভাড়া আছে সেই ভাড়াৰ মালিকেও এটা নিয়ম বনাই দিব লাগে যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে ঘৰত আহিব লাগিব ইমান সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে নিজৰ কামত ওলাই যাব লাগিব এইটো এটা নিয়ম বনাব লাগে তেতিয়াহে যদি তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকক সেইখন ঘৰত থাকিবলৈ মানে আমি অনুমতি নিদিওঁ এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক ভয়ো খুৱাব লাগে আৰু তাৰ উপৰিও যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া দূৰৰ পৰা আহে ডিফুত ইয়াত পঢ়িবলৈ আহে লোকৰ ঘৰত থাকে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ অৱস্থা নাই আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকেও যাতে মাজে মাজে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খবৰ লয় যাৰ ঘৰত আছে সেই ঘৰত যিখন গাঁৱত আছে সেইখন গাঁওবুঢ়াই যাতে তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ মাক দেউতাকৰ নাম কাৰ ঘৰত আছে এই সকলোবোৰ যাতে লিখি ৰাখে আৰু তেওঁলোকক মাজে মাজে খবৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এইখিনি প্ৰথমে আলোচনাও কৰিছোঁ যে আমি এৱাৰনেছ এইখিনি আমি দিব লাগিব গতিকে আমি আজিৰ আলোচনা আমি বৰ্তমান ইমানলৈকে কৰিছোঁ শেষ হোৱা নাই তাৰপিছত পিছৰ পৰ্যায়লৈ Rangkaian lagi biang today pentadu, channel pentadu, tirin time pentadu, itu mana coro lo, penili tumpini kacing bay lagi
all political women's wing and all organization women president secretary discussion on increasing issue of women crime and child labor. So kita ni kuncing mai kono dujela na penke non mano Bangladesh tadi itu kalbiang no mata suara teman kacilne kapalo kacilne apa thi lahai apita dolo ni ciklo jon joniang bang macam lahai apita penangan dolo bon cita ilitum organization hoy social organization hoy itu koribo karanai dile ভাবু যেটো আমি মেমোরেন্ডাম দিও বা ডিসি অফিসত যাওঁ বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বিচাৰি যাওঁ তো কামত নহয় কিন্তু যিমান মানে মই ভাবোঁ এইটো ভেৰি মানে শ্ল' প্ৰচেছ অফ ল সেইটো কাৰণে এইবোৰ হৈ আহিছে লটো অলপ ফাষ্ট হ'ব লাগে যেতিয়া অন্যায় হৈছে যেতিয়া মাৰ্ডাৰ হৈছে এইখিনি তেওঁলোকে যদি হাতত নলয় ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক এইটো ইমানখিনি অধিকাৰ নাই হাতত ল'বলৈ সেইকাৰণে বি ৰিকুৱেষ্ট দ্য ল এণ্ড অৰ্ডাৰ of this district administration of Difu and Karbi Anglong to take strict action, stringent action to the culprit. Itu অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি আমাৰ সংগঠনৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু চাইল্ড লেবাৰ কথাটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বহুত আইন কৰি থৈছে বহুত ল ইমপ্লিমেণ্ট কৰি থৈছে চৰকাৰে সেইটোৰ মাজত আছে মই পঢ়ি যাম মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্পেচিয়েল ল টু প্ৰটেকশ্যন ওমেন ফ্ৰম domestic violence to maiki manok bahut hai kaja hoy susu ba ki bili kobo etu amun pi tuma angkong takati bohong kati chok kompoti bikhoye bahut ekhini karakari hoy maramari hoy even that joi jolai dia tenekao thake tar pisote Dowry Prohibition Act 1961 Indecent Representation of Women Act 1986 the Sexual Harassment of Women and Workplace Act 2013 the Protection of Child Marriage Act 2006, Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, the Protection of Child from Sexual Offence, POSCO Act 2012, the Commission for Protection of Child Rights, CPRC Act 2005, Right to Education Act, RTE 2009. এখানে বহুত আমার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে বহুতখিনি আইন ইমপ্লিমেন্ট কৰি থৈছে কিন্তু সেইটো কিমানখিনি আমি তাত মানে ইফেক্টিভটো পাইছোঁ বা কিমানখিনি সুবিধাটো পাইছোঁ প্ৰটেকশ্যন কিমান পাইছোঁ মাইকী মানুহৰ ওপৰত চাইল্ড লেবাৰৰ ওপৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত বহুতখিনি আইন কৰি থৈছে কিন্তু হাউ ফাৰ আমি কিমান লোকে সেইখিনি আইন লৈ আমি সুবিধা পাইছোঁ সেইকাৰণে এইটো এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এতিয়া আমি ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি খালি বিচাৰিবই পাৰিম ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিম ইমানখিনি আজি ঘটনা হৈ গৈছে দিছ ইজ জাষ্ট বিকজ অফ ভেৰি শ্ল' প্ৰচেছ অফ ল বুলি মই কওঁ বহুত শ্ল' কাৰণে এইখিনি মানে ঘটি আছে বাৰে বাৰে গতিকে সেইখিনি অলপ ফাষ্ট কৰি দিলে ডিটাৰেণ্ট এটা দিব লাগিব যদি কালপ্ৰিটজনে সেইটো কৰে তেওঁ যদি আধা এৰি দিয়ে তেনেকুৱা তেওঁ কিবা ভয় কৰিব আইনৰ কথা তেওঁ ভয় কৰিবলৈ নেক্সট টাইম তেওঁক চাই তেওঁ ডিটাৰেণ্ট এটা দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত যদি বেলেগে তেওঁক চাই পেলাই ভয় কৰে তেতিয়াহে সেইবিলাক বেয়া কাম বা ক্ৰাইমবিলাক কমিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি সংগঠন বহুত আজি লগ পাইছোঁ would like to thank আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাৰ্বি আংলং জাষ্টিছ ওমেন ফৰমে সেইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ শেষ হোৱা নাই মিটিংখন কথাত আমি মানে হাত ভৰি দিছোঁ যাতে মাইকী মানুহে হওক আজি তিৰোতাবিলাক হওক ল'ৰা ছোৱালী হওক যাতে ভাল সুবিধা পায় আৰু প্ৰটেকশ্যন ছেফগাৰ্ডটো যাতে আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ পৰা দিয়ে সেইটো মই অনুৰোধ থাকিলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা থেংক ইউ ছ' মাছ